TV West kozero kuchondoza tutunu ko kwikaha rutookye orukushangwa hirwaro rya Bushenyi Health Center ya kabiri mu Bushenyi Shaka Munisiparite aharubazwa rw'enguuto nyigendwa eyakagamba ishaka tushangire rubire kiganiro cy'abahinguzi tutyono ko kuganiraho n'abebembezi b'eky'okureberaho n'abadushangire bacwise vitamino ngukakaba kagwe urutookye rwo kureba rukatandikwa ho Munisiparite kandi batushobora ngo mbera kuteraho urutookye nka project ya government kandi ni pilot project. So urutookye rukatandikwa ho Munisiparite rukurwa agriculture officer Deus Mchenga oruchairman w'entebe yakashatu habwa Shaka Bushenyi division najangwe ibintu by'orutookye bikatandika bishobere ngo ahabwo kuba nk'abebembezi tubakumanya sente zagiremu no kubyatandikire no custodian wita kiri yona ni Munisiparite neryayo itutu batabara mu Munisiparite. So Munisiparite and division Munisiparite ni tata witu itutu yo mutabani so bakamba kora umwanya gwayo kikacha gweta ngo tushabitaka imanya ngo office ya Munisiparite buri mwaka buri financial ya production neba niho satani percentage yesende yeseme kwani kozesa umurimo yayo omuriyecho mirimo nyesigangu na okoro urutookye rw'itobe nabe rukabire kumwe umurimo yaseme kubana banakora bwanyuma y'orutookye rukwindukamwe cyo kushekerwa aba division bashaziremo kurwegaruza ngo ahabwo kuba ba Munisiparite baremerwe jango urutookye bakamamba ibitookye nawe yawe rwamutama itwati nite turwine konka no turwine tubara twasi official konka no bagambira vabari twabasa koreka ibintu bya government bikafa tuyuntureba bakansarana benda urukure byo buhingi no buri saha Munisiparite kandi obire nakoro urutookye ari kure ngo ahabwo kuba abahindwiremo cyo kushekerwa ofisiye akakikozesa kubi ayikirize oba bamuhereza nka demotion ninga bamuhindura ofisi konka urutookye rubapase umuntu ndizo rukubasa kugera ukozesa tinkwenda kugira ngo akakigendera niyo nimbwe tobweremo Orutanikiraka wa Bushenyi Shaka Munisiparite Gilbert Bona atizire ngo sente zo kureberera zikabura ngo kandi bakansara bakaba batemamwe ibitookye babuguza konka sente zitorogwa atabambwine council committees zikakora resolution zagira ngo entookye zitandike kwereberera ibitookye birarwo mu rutookye barondiho mukozi azo mu rutookye rwamumena arakora kandi arebererwa umutima konka with time ngo mukumanya abakozi bita baburijo they became stubborn konka nabo batandika kuze ibitookye byo hazo urutookye esente zikurugamo zarimo kurebera urutookye warebukake wayane ibitookye nabwo ibitookye bagumana babiguza konka niyo hinda rebere ensaho kutwanzura ngo urutookye rwa Bushenyi nka demo farm rutahize sente zipingana ziti Town Crack najango bikirize ngo urutookye rubaremere batyo basharamu kurupangisa ngo nambwenu bariyo nubarondora kurwenda umwaka wo kubashaziremo ngo urutookye turuhereze turutombe mukono yo muntu waburijo ningashiturondo muntu waburijo tukwatanse nawe ekitweta public private partnership kurango urutookye twarugarazaho twenzere tumanye sente ezabereniza urugo mu rutookye aho uzagire ati Town Crack yagira ngo nawe tarukamanya esente ikizabenze rwo mu rutookye nyo ni tekateka musikabanzi bankingwa agenda fund ya council akuba council ni account emwe irikolektinga sente so ni tekateka ngo izo sente nayizabiza zikaba part of local revenue nobwo abakuraba Munisiparite barukugira ngo urutookye bakarurugaho ahabwo kwibe bitookye no butagera sente twashanga ibitookye byona bihiriro mu kikande akamanyiso ngo obushumati kizibu Gashakwa Michael atwakire.